laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu wa istana bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'udzu billahi minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amal wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala jannatahu wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amal. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفي الحديث: إن لله 69 اسما من أحصاها دخل الجنة. يقول العلماء: ليس معنى ذلك حفظ هذه الأسماء حفظا جامدا لا روح فيها ولا معرفة بحقوقه، والمقصود حفظها ومعرفتها والقيام بعبوديتها. وكما أن حفظ القرآن ألفاظا بدون عمل لا ينفع، فكذلك حفظ الأسماء لا تنفع إلا إذا قام بفحواها ويعيش مبناها ومعناها. والحديث لا يعني أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد، ولله تعالى أسماء لا تدخل تحت الحد ولا تحد بعدد، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت بها نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقد أورد الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله سردا لأسماء الله سبحانه وتعالى، ثم قال: أنا أخذت هذه الأسماء من القرآن وهناك غيرها في الحديث وفي علم الله. En yetti Allah subhanahu wa ta'ala e juuɗe e nelaaɗo makko on. En toranike mbaddu sahaba e gireede hicciiɓe ɓe hicciye e yurmeende immorde ko Allah. En torki Allah bajjo teniiɗo on yo hawtoy en enen e maɓɓe e dendaniigal moƴƴuɗe ardiiɓe e aram e aray haa ñannde alqiyama yo hawtoy en e jannatul firdawsil aala مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Bawɗum ɗon iɗen daro e o aya mo Allah subhanahu wa ta'ala daali fimum ka suratul A'raf, ko daali Allahu on no jogi no woodani mo hertori inɗe moƴƴe rewiremoɗe noddiremoɗe tororemoɗe ɓattoremoɗe. No ari e hadis, Allah no mari inɗe 99 mo moftiiɗe o naata e aljanna. Karamo koɓe firooɓe ɓen wii faandaaka e ɗum ɗo wiwgol man ahsaha hifdul alfaz, faandaaka e ɗumgol mo moftiiɗeeɗo ko munjagol konnguɗi ɗi. Yimɓe ɓuri no woodi
ko hunjagol asmaullahi lhusna hunjagol konngudi ɗi ka tumbodirawo sey ɓe du'o ko ɓe ɓe andina jama on kamɓe ɓe hunji asmaullahi lhusna ko ɓe ɓe jokkidira ɗe ɗe fof ɓe rewnidira ɗe ɓe waɗa ɗe sarde furindirgol e ka ɗe waali ɗon wowla allahu rahman rahim ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo hara yinugol ngol ka hadise man ahsaha mo mofti ɗeɗo faandaka e mum hunjagol konnguɗi hunjagol konnguɗi ɗin hay keeseero no waawi waɗa no waawi wano alqur'ana on kadi hunjagol lafjuuji ɗin tum hara gomɗinaa ko woni nder tonko gomɗinaa huutori ko ɗaɓɓaa nder ton kon ruuhu alaa e mum nafata si keeteero hunjike ɗo alqur'ana jooni no hunjoriinde wa fatiha nafataano way fus addaa o yaaji annon koye mo waɗi ko hunjii kon ko konnguji ɗin o hunji o gomɗinaa ko toomi nder ton kon o gomɗinaa adduɗo ɗum ɗo on ko huutorkaa kadi ko woni nder ton kon e yamirooje e kaɗooje e ko nanndi ɗum ɗon nafataa wusiyay fuf hunjike kadi asmaullahi lhusna haa janngo so o maraa tawhid limaano makko on semba o gomɗinaa ko woni nder ton kon ko ɗee ɗo woni landaade ɗum kon ɗum ɗon kadi nafataamo hay fuf dakalal janna on hara mo woɗɗoniri ko ɓe woodi annda haqqeeji jom yimɓe ɗen ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala o annda haqqeeji makko ɗin o annda ko faandaa e ɓeeɗo inɗe ko maccinɗinanagol mo ngol kanko Allah subhanahu wa ta'ala yonaa ɗum nafataa jommum hay huunde kaɓe mahii ɗon tum lafjuuji ɗin tum wooti hunjotoo ɗum ɗon kontataake hay fut wiwgol makko kadi ka hadiisi Allah no mari yimɓe 99 mo moftiiɗe o naata e aljanna haray ɗum ɗon kadi hollaa wonde ko yimɓe 99 ɗum Allah mai Allah subhanahu wa ta'ala inɗe makko ɗen hay gooto e tagu ngun waawataade anndude ɗi fof wonaa malaykaajo ɓattinaaɗo wonaa annabaajo wahayinaaɗo e mum wonaa goɗɗo e yiɗɓe Allah ɓen waawi anndude yimɓe Allah ɓen fof ko waɗi ɓe dottaaka anndaa ko ɓe hasaabakaari aray ko ɗum waɗi hafiz ibnu hajar rahimahullah o karamo koojo sarhuɗo sahih al-bukhari o kanko o tuɓuno ɓeeɗo yimɓe o mooɓiɓe nokku ngootu kono o wi'i wonde moftugol ɓeeɗo yimɓe wi'a ko ɗeeɗo hollaa ko ɗin Allah subhanahu wa ta'ala no mari yimɓe ɓe tawata moftataako anndataako ɓe dottataako limoore alanaani no woodi annduɓe seeɗaaji e macce e maccuɓe no jonna en seede wonde inɗe Allah ɓen goɗɗo anndaano ɓe foti ko yeru arɗe ɗen tum moftaa windaaɓe ɗen fiimum ko ɗen ɗon windaa e kaydi wallina ko nulaaɗo meeɗen on maaki kon sallllahu alayhi wa sallama ɓe maakayno toosur Allah mi tororiima kala innde nde marɗaa nde wi'uɗaa jaati maaki e nde jippinɗaa ka deftere maaɗa maa nde anndinɗaa goɗɗo e tagu maandu maa nde battinorɗaa ganndal birniindi ka maa goɗɗo anndaaki bon maakugol nulaaɗo on a witta a sarta bihi fi ilmil gaybi indaka ko teede wonde no woodi ɗon inɗe Allah ɓe tawata ko kanko tum battinori anndugol ɓe ganndal birniindi makko malaykaajo ɓattinaaɗo annda annabaajo annda goɗɗo goo kadi anndataa haa ñannde darngal ɗum ɗon ko kanko Allah battinori anndugol ɗum ko birniindi heeraniidi mum hari nulaaɗo on sallah alayhi wa sallam no maakayno e mantugol Allah o maaka Allah mantugol mangol mi waawataa heewtinde ka heewtata ɗon few jooni noon no mantirɗaa noon jaati maaki wonu ɗon ko ɗum min kadi ko ɗum mi hattata yaani
Allah no mantirɗa non jaabi maaki ko ɗum ɗon handuɗa e muɗum min on mi wata hewtinde mantore nde mi mantinde mi hani mantude ma mi wata hewtinde yettore nde mi hani yettude ma joni noon no yettirɗa hoore ma no yo ɗum ɗo woni noon nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam addaali hadise selluɗo mo tawata jolni inɗe Allah ɗen fof ko seeɗaaje jolnaati mum ibnu hajar al asqalani o ƴettii ɗo kayde inɗe kal qur'an haray ko ɓuri lollude inɗe Allah ɗen ko Allah ko nden ɗon ɓuri lollude e inɗe Allah ɗen fof nden ɗon noon so innama Allah haray ɗum ɗon ɗen ko maande jaati makko tigi ko kanko tun sifori wi'eede Allah ko kanko tun wiyete Allah heɓaaki hay e gooto e sago mum illitiiɗo Allah firawna e firawna mum o wii ko reweteede kono o suusaali wiide ko Allah o wii noon ko reweteede o wii ma alimtu lakum min ilahin gayri o wii ana rabbukum laala kono o waawaali wiide awa ko min wiyete Allah Allah hay gooto yiitaaki ɗum goɗɗo no nodditoo reweede o nodditoo ɗofteede o nodditoo kankadi mo tawaa e mawninaaɓe ɓen haa waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo fof mo nodditoo kano adana mo nodditoo ko faala o so yeddi Allah kono Allah no daali wa hal ta'lamu lahu samiyya arayno anndani Allah tokora Allah malaa tokora Allah ko kanko ɗum o malaa tokora de inde wiyeteende Allah ko kanko ɗum heeroride ko kanko ɗum foddi e reweede ko ɗum waɗi ko de inde ɗo ko ɗum bofi ko kanko ɗum foddi e ɗum ɗon hay mo wii tige ɗum haray o foddaani hay mo wii ɗum goɗɗo goo kadi haray o wi'aama ko o foddaani nde ɗo inde wiyeteende Allah ko nde moftunde dendaningal sifaaji Allah kaaku ɗin ɗi Allah on sifori hoore muɗum ɗi tawata no weddori mo kanko jaati makko fin ka sifaaji e ka golleeji ko kanko tu rewete e goonga reweteeɗo e goonga alaa sina kanko Allah reweteeɗo alaa mo tawata ko haanuɗo reweede siwona kanko nde inde ɗo ko kanko tun weddori nde hay gooto wi'aaka nde nden ɗon inde gooto wi'aaka nden ɗon inde siwona kanko no jeyaa e yimɓe goo e tawata ko sifaaji makko hala no jola e majji sifa tabitanɗo Allah subhanahu wa ta'ala wano kal haya wano gurda wi'eede haya ɗum ko sifa e sifaaji makko Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah e ilmu ɗum kadi ko sifaaji udra ɗum kadi ko sifaaji ɗiɗo fof noon ko sifaaji ɗi tawata ko sifaaji timmal haray iɗen waawi daraade e nde inde nan ko wiyeteende Ar-Razzaq koyno waɗi hannde heewi ka leydi men labine ɗo wano wonirnoo noon hani e façon ji goɗɗo hannde kadi arii e façon ji goɗɗo heewiino hanki nodditotooɓe wonde no waawi ɓeydande goɗɗo arde inna no sottande mo inde Allah wiyete nder Razzaq yawkaari sottane Razzaq heɓi noki e nodditiiɓe ɗum waɗani hoore muɗum filaasiiji ka tawe waɗani hoore muɗum maandeeji ko anndire fii muɗum tawa jogete ka maɓɓe fii yo ɓe sottan woodi inde wiyete nder Razzaq ɓe sottana woodi fattaahu e Razzaq ɓe yeetomo yo yaw o windo o limo yande o annda ko limoore nden ko hasaaba kaari ɗum ɗon sottaano raa on ko hasaaba kaari zaa on ko hasaaba kaari alif on ko hasaaba kaari gaafu on ko hasaaba kaari fattaahu on wattaama ɗo non noon kadi sottaano ɓenne o yaw o wirde o inde nden e limoore konko sottaaba bon oɗi duuɓo e ɗum tawa Allah no hoddirno arsuku goye mum
mo hoddinno nangugol oɗa kadi wi nodditiɗoy ko Allah watta kon ɓorniɗo dolokke Allah on o yaha o heɓoya artude tun o ƴetta fiyake makko on fof o wayla e hoore oɗa wonde ko kanko jogii artude makko ko kanko artude hande kadi ko woni o ko heƴi o ko ɓe o addana hoore par ce que ko yowtiki e Allah o yowtiki e o ɗo fay ɗum hanki no faatirnomo hande o windike nden no inde razzaku ɓentanimo hande kadi ila ɗo heedi yeeso haaji makko ala e Allah hew ko haaji makko woni e mum ko ceerno kaye yon monike haray o aani wona yo mono few wona yo muccumo wona yo ɓe galdu wona yo probléme waɗo hakkude maɓɓe hande kadi o sikka e joni awata e joni artike makko hande kadi o waalo e ley koyɗe on ɗon o yejjita Allah subhanahu wa taala oɗa kadi si yii ɗum ɗon o tottani oɗa ɗum o heɓoyi hande kadi imo tuugade e hoore golle makko ɗen o yejjita wonde Allah jallidimo o fawo e hoore ɗen ɗon golle o ɓaminawa ko kanko woni artitude ko kanko woni kattude ko kanko jogii doole ɗen ko kanko jogii ɗum ɗo e ɗum ɗo o hulɓina hoore makko o waɗa hoore makko kuukuur o waɗa hoore makko reweteeɗo kanke o wakkiloyo goɗɗo haru daasora wiide ɗum alaa kaley koyɗe makko innamo fattahu razzaq aray ko Allah woni uyuɗon o innano kan woni fattahu kan woni razzaq uyam o jaɓa hen o weltora ɗum ɗo ko namparaji hoolo men ɗum no woduno hande noon no waɗede hay ka radiyoji kaari ɓe awa ko teddungal moɗon o fewti e ndi leydi meɗen awa oɗo hande ka fewndi ɗo o fewti e makko ɗo haray Allah alamɗo on moƴƴini haaji makko mo jogii ɗo ndiyam mo jogii angil mo jogii ɗum ɗo e ɗum ɗo oɗo ɗen ko ɗum ɗo ko wattu ɓeydita artike ko pooɗa e artikeji ɗi ɗum siɓati haala wonta publicité ka radio wona publicité ka journal wona publicité ka yimɓe ɓen wona hande kadi ɗum ɗo ɗen fewti e namatugo kadi façon jahintiiji um fewndiji o fewndiji haɗa yimɓe belaɓe wonkiiji ɓen ɓen ɗon kadi no mari alhaaliji gono ɓe développé tan woni yaarude noon e nder aduna hande kadi ɗum ɗo ko kala biyoji wona publicité wattugol yiili nde inde Allah weeti e nde razzaq maana mayre ko almutawalli halqal arzaq o Allah ko kanko heftini tagugol arsikaji ni mo wakkilike noon wi'eede taguɗo arsike haray o wakkilike rondagol ko hunni sabna ala waɗo wonjona Allah ko kanko wiyete haaligol arzaq taguɗo arsikaji almutafaddiru bi isaliha ko kanko kadi woni bagorɗo hewtingol ɗiɗo ɗen arsikaji ko kanko bagoyi jama'a ko kanko tagi ko kanko kadi hewtinta ko hewtinaɗi kala kadi hewtitaɗa ko kanko kadi woni almusabbibu laha sabimbinayɗo kadi hewtingol ɗin arsikaji hen golɗi Allah toɗon daali inna allaha huwa arrazaq dhul quwwati matin Allah ko kanko tigi woni arsikowo e hoore tooɓe ko kanko kadi woni jondoole ko jondoole tiiɗi ɗum ka suratu zaria o wi nokku goo wallahu khayru raziqin Allah ko kanko woni moƴƴo arsiko ɓen kanko arsikata suratul juma o wi nokku goo wa inna allaha lahuwa khayru raziqin o waɗi ɗon tentinande inna on ko tentinɗo laamu on ko tentinɗo lahuwa khayru raziqin ko kanko woni arsiko kanko woni moƴƴuɗo e arsikoɓe suratul hajj o wi nokku goo allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha Allah ko newaniɗo jiya e makko ɓen komo yiɗi o arsikata suratu sura o wi nokku goo inna alladina tad'una min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtahu inda allahi rizq ɓeɓe wonɗon maccindina naani kana Allah ɓeɓe wonɗon rewti ɓeɓe wonɗon ɗoftaade ɓeɓe wonɗon yaɓirde on yo on hirtu jiile hirton ɓe yamira on yon taƴi bugoɗon goɗɗum ka maayo jaɓa
ɓe yamirawo yon bugo goɗɗum ka lanke kele jaɓ ɓe yamirawo yon bugo goɗɗum nokkel kaari ko duudu ko woofo duuduure ko boofo duuduure ko haako ko huɗo ko yiiri walɗum ma ko teewu ɗum ɗo e ɗum ɗo ko keɗɗe hunde kaari ɗum ɗo yimɓe e ɗaɗe kele e ndooni ɗum fof no yimɓeede ka ɗaɗe kele kotoje ɗen ara rewa e muɗum pakkito tuunina ɗon ɗen fof yiddul Allah holli ɗo no ɓeeɓe wonɗon maccintinanaa ɓeeɗo joganaaki on arsijaaji laa yamlikuna lakum rizqa ɓe joganaaki on arsi fabtahu inda Allahi rizq Allah holli on yon ɗakko ka makko arsi ko ka makko ɗa arsite ɗaɓɓe to okkoriima heɓi to ɗallimaa kadi alaa ka itta alay jamaa on yo ɓeydu heɓude hakkil heɓa faamu ɓeyda heɓude ƴoyen daaren kame en yimɓe ɓen no weli ɗaynude han mo yaari tele ngoyaaɗo jooɗi yii mbiɗon dino tappina haa ka tarawoy arooɓe ɗaɓɓa ardi ɗaɓɓe tele ɗen fof no hiɓɓa ndondi e fof ko duudu e yiddol ɗaɓɓooɓe ardi woɓɓe no ƴetti caakaaji mbaali addi darnita cuuɗi muɗum si ndi woni ɗon duuɓi sappo ndi okkitirtaake ndi riltataake ko ndi gaaraa ɗon ɗum ndi addanee haa ko ñaama addanee huɗo ñaama ɓeyna ko pooɗa ndi ardi ɗum ɗo fof ko ɗayni Allah mahidinde e arsuke ma a maayataa alannaali ñande o sooray ma won jiggi o soori dayki ɗon e arsuke ma on haa ñande mayɗaa o woofataama few kala ka o rewata gaño yi'a tan gaño yi'a tan a henndotomo ɗo e a mayde kono Allah ko jom hikma o ɓonday arsuke ma on siko a jom balɗe o jonnire seeɗa seeɗa ma o waɗane buy hara o jonne kañum kadi buy hara heeɗa mari kadi balɗe buy ɗum ɗo fof hawta ko moƴƴere makko ko pagoral makko kono himo jippina arsike on e embere hikma makko on o jonnira kadi hikma makko on no woodi woɓɓe siɓe jonnanooma buy ɓe yeddayno Allah wona sabu naatugol ɓe yiite hara en woddirannooɓe aljanna o jonnaɓe fof ɓeyna Allah yiɗaala ala annda giggol makko ngol ko to yaltidoyta nakaɗonam woɓɓe no woodi kadi hara ko ɓe dulluɓe si ɓe tooyi haala si tawi ko doppulniiɓe heɓi ɓe doga e jooni ka ɓe sendayɓe ndondi ɗaɓɓe gele e ɓee ɗo e ɗo e ɓeenno no faaɗaniɓe walla te firkana Allah ɗum wona sabu naatugol maɓɓe yi no woodi woɓɓe ɓe tawata seeɗa yonataaɓe ɓe hara ko buy o jonnaɓe buy hara heƴa e maɓɓe no woodi woɓɓe mi jonnaama buy heƴataa e maɓɓe ɓe bewa jooni ruwalti Allah daali walaw basata Allahu rizqa li ibadihi la bas si Allah wettitanno arsike on jiyaɓɓen fof mo ɓee no faawira noon Allah joniri mo noon ɓe bewayno no woodi woɓɓe jawdi heƴataa e maɓɓe feetinayɓe jooni en sikka e meetere ko bono hakkil ɗum naa ɗon jooni feetere karmo ko ɓe inni aljunuunu ko feetere ko façon feetere faare ko feetere bono hakkil ko feetere guddan ko feetere dokkal feƴƴitugal kadi hara okkiray ɓe hokkataake ko haana kana ɗeede ko waɗtaake eno warrataake ɗum kadi koye feetere ƴee ɓe duwaka okkeede okka siña ɗum okkaade duwaka okkeede no woni ɗo woɓɓe ƴettaɓe ɗo ɗen 100 million okka ɗo ɗen debbo ɓortotooɗo ka tara o yima an joyi to jamaa fuu ɗaɗɗa okkirde eyi goɗɗo no ƴetta ɗo ɗen sifal ngal 200 million 300 million okka ɗo artiste ala ko yaroo beere mi duulataa hoorema ɗum kadi koye feetere nde yaani Allah subhanahu wa taala ko jippinta kon artikaji ɗin o jippinira e woni e embere jonneteeɓe ɓen e embere no jonnita non ko kanko mari on hikma ɗon goɗɗo ukkitoɗaa koye barama amma noon si tawi a inni an ko ɓe yahaa ka goɗɗo o ɗaɓɓitane ko Allah on jonnaari no ma o jonnire naa noon Allah jonnirma a heɓa ko feere o ala
joni sottugol inde Fattahu e Razzaku no yehi joni kasare ɗo ɓeme yaɗaɗa ɗoto no kasara on sottora Fattahu e Razzaku hay nduɗoman hay nduɗoman Fattahu Razzaku ɓuri gonɗe ɗen sottade ɗum hara hay nduɗuman woɓɓe no ɗon wiyete e bimbi hara koɓe Fattahu koɓe Razzaku koɓe sottayɓe ɗi kono Allah no anndi ɗi sottanteɗon dawali kam haɓɓe ɓe heɓata defuɗi joni noon daari hakkilama o arowo ka goɗɗo o ƴetta mbuuɗi ɗin o jonna o waɗɗo o Fattahu e Razzaku sotto o Fattahu e Razzaku tawi ko on jonniti e mbuuɗi aray oɗo jonnuɗo on ala hakki sina ɗum a ƴettata jonnaaral arsikowo mbuuɗi an arsiketeɗo ara ko an upporta arsikowo ɗum ko anndal famina e hoore kadi o tirkine o wukki probléme ji penale tum ɗino no heɓɓirata jogiraɗa o wukki probléme ji alhaaliji penale duy yawɗa fa ngaari ɗi alaa ɗum aldoniri goɗɗum yaariga goɗɗum yaariga hara non ko tippa ko tigi yo wukki probléme ji yaha ñan lahaylade ka buusi ka yaha waaw omo wukkete ɗum probléme ya ɗaɓɓa wogo dudure ada wofo dudure ɗon nafata jeeɗo gangal nawtorali nde a nanaftore yani sotto Fattahu e Razzaku ko ɓuri kon haray hay ka makko kalan hewtorta ka makko hara kalan hewtorta ko sotto noon Fattahu e Razzaku hara a bonko to kaaƴe haha kala han hewtiɗa ka makko e tamari oto hewtoriɗa ko kasgoni sotto Fattahu e Razzaku Fattahu e Razzaku sotto ɗum ko luuɗo e konkumgo mo luyi e konkumgo o mara hay danki har ka gasal o waalo himo tuunira himo ñibbi o mara cogguɓireeɗi o nden ɗon fof sal an a mokko ba immoɗa yaha gara waɗɗiriwal ma ka on ara rugola reedu ɗum ka makko inna o sottane Fattahu e Razzaku non angal tawhiidi ɗum angal tawhiidi ko ɗum defata ɗum goɗɗo e angal tan sina ɗum Fattahu e Razzaku ko Allah ɗum sipori karankoɓe ilmi al ilmu bi asma'illahi wa sifatihi huwa al asmu min alzalal anndugol ɓilɗe Allah e sifaji makko ɗi ko ɗum ɗo wawata dandude goɗɗo mortago ɗum ɗo renatamo to har mortade kadi ko ɗum ɗo jaɓɓiti ton ko ɗum ɗo udditata dandugal yiyat ko ɗum ɗon wallata on ɗi muñat ko ɗum ɗon renata mo e ngaamere neɗɗanke imo hawra e junubu o kakkito e junubu kono to anndi wonde Allah no reenimo Allah no sutimo o yilɗito o tuuba o anndita Allah no mari inde wi'eteende Tawwa ko hula Allah o tuuba o rutto kaman ko Allah jaɓana tuububiya himo hawra e musiba o anndita yaajugol yurmeende Allah nden o annda Allah no mari inde wi'eteende Arrahmanu Rahim Arrahman Rahim o fewta e Allah subhanahu wa ta'ala o toromo yo yurmin o dandamo ukkagol e haawiya masiboji no jippo e makko o jooño e Allah subhanahu wa ta'ala o anndita Allah subhanahu wa ta'ala on ko kanko woni muññiiɗo ko kanko jooñete e muɗum la manja wala malja minka illa ilay ala hay gooto ka goɗɗo jooñoto o daɗa joonaade Allah subhanahu wa ta'ala so faaɗinaniima arsike jooño e makko toroɗaamo yo okkore arsike waɗaaɗo bari yo okkore arsike waɗaaɗo bari gooto kakkata koma e makko dambugal makko ngal no wuɗɗita kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko weddori nafugol ko kanko weddori lorrugol ko kanko weddori kokkugol ko kanko weddori tawgol ko kanko weddori tagugol ko noon kadi kanko weddori arsikugo gooto wata yollaade e bara makko ko kanko weddori wurnugol e wargol
ɗum ɗo fof noon koye jiya ɗon wakkilol mo kanko Allah yowo e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala kene e gumɗol o anda mangu Allah ngu ɗum ɗo yirimanayi mo jankinanagol Allah o anda timmal Allah ngal o anda sifaji Allah ɗin heɓa no yiɗira Allah Allah yiɗan o heɓa no wotindinira Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni nafa inde Allah walillahi l asmaul husna fad'uhu biha on ko ɗum ɗo woni nafa kan na sottugon ɗo nafa on ko ɗum ɗo anda wonde ñeeñal Allah ngal e nemaji makko ɗin koye daranagol yamirore makko nden e woɗɗitagol haɗore makko nden teddungal jiha ɗon koye ɗaɓɓugol yalla e Allah on kanko Allah ko yarlotoo ko tikkowo ko nennanowo goɗɗo ko alɗinowo ko waasinowo o Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko teddinta ko kanko hoyinta ko kanko ɓantata ko kanko liɓata anda ko kanko inniti e inde yande e nokku mum fa'aalul ma yurid kanko fu watta kala ko kaala luttuɓe ɓen hay gooto e taga ɓen waɗata kala ko kaala kooti gorɗi o watta ko kaala o waɗa yoga e faale kan kono o waɗa kala ko faala hara o gornike dolokke Allah ko Allah fu watta kala ko kaala si goɗɗo yini waɗay kala ko faala ko duɗɗo to jooni o anda o wata wadde eɓɓataake ko yaha haa e laawo ko ndundanti yo ko yoori terde o ko doldi o ɗi o wata wadde kala ko faala ko Allah ɗum woni fa'aalun lima yurid takkuto woni fa'aalun lima yurid waɗoo kala ko faala haray en torondiri janggen inde Allah ɗen heɓirende tawhidi janggen inde Allah ɗen heɓirende limanu selluɗo janggen inde Allah ɗen heɓirende yankinanagol Allah subhanahu wa ta'ala woto en jangu inde Allah ɗen winden ɗen waɗen e poroparare ko melo ɗen ma ko meɗen yimɓe e hoore senugol e hoore jamfagol wattana yii e tawhiidi meɗen ɗin ɓeewi juulooɓe alano juuluɓe kono yowanki Allah subhanahu wa ta'ala haray reenen yimɓitoɗen e tawhiidi men ɗin darden ɗi aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam قال الخطابي إمام الخطابي وماكي دفتر مكة لأطار من معالم السنن وماكي أرتكل كنوني جديد إمام ناصر السعدي كلمة ماكي سفنغول كونغو أرتكل كنوني نون على نون ورزق عام ثاني للبر والآخر والأولين والآخرين وأرسك مكاوة نبوك نمومكي مؤجو إبن نمومكي ألم بسكتين on arsika ɗon on wiyete risqul abdan haskugol ɓalliɗi haskugol ɓalliɗi koɗi ñaam e koɗi yaha e ko ɗi wuurira ko ɗi foofira e ko ɗi taaɓora ɗum ɗon no mofti moƴƴo e bon no mofti arande e sakkiti no mofti yimɓe ɓen e jahore haskugol ɓalliɗi ɗum ɗo Allah ma jolli fof kala ko wuuri e rewre leydi ndi haskugol ɓalli ɗum ɗon no mofti fof Allah daali wa ma min dabbatin illa ala llahi rizqu alaa e ko waawa marde woni hara men non no waawi tikkude alaa hay huunde ka hoore leydi ɗo wona Allah no tawi artike muɗum noone ɗiɗa ɓoon o risqum has ko arsuki heeriiɗo mo tawata na arsukugol ɓalliɗi wa huwa risqul qulub bitadriyatiha ko arsukugol ɓerɗe ɓen ko wurnata ɓe kon no anndiɗaa ni ɓanndu ɗum no moƴƴi ɗum mo ñaamaari ɗum maaye
ko non woni ɗi kadi ɓernde nden si ñaamaali maayo kono ɗum woni ñaametee ɓernde nden lekki wota nde may ko liimaani anndugol Allah ko ɗum woni lekki wota ɓernde nden may ko ñaametee mayre on kayre kadi si tawi ñaamaali ɗum nde maaye jooni heewi eɓe fottata ala ɓalliɗin no wuuri kono ɓernde ɗen ko maye eeyi par ce que ala liimaano alaa nder kon hiɗe ɓeeɗi no lanni alaa nder kon ɓeeɗi ndiyan alaa ko wurnande ñaametee alaa ko wurnande nde maayi si nde maayi ko gerɗi ɗi e belaaɓe ɗen sirkuuji ɗi kono ɗum nde jokkata haray ko ɗum ndefi amma si nde wuuri haray ko liimaano on nde haari kalliɗin ko arsude huuɓi ɗiɗo fof amma liimaano ko arsi ko noon arsike ɗon ko wurnayɗo ɓalli julɓe ɓen wurnoo ɓerɗe julɓe ɓen ɗum ɗon woni maande moƴƴugol diina wotii kam ɗum ɗon noon koye julɓe ɓen ɗin Allah waɗi ɗum arsikugol fof on ka ɓalli ɗum ɗon fof no mari amma arsikugol ɓernde men koyno soƴƴinande wurnande ɗum ɗon ko julɓe ɓen ɗum mari Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ko maati ina hadise ɓantaaɗo e nulaaɗo ko hadise mo kañum ibnu Mas'ud maati mawɗuuf e makko o wii inna allaha qasama baynakum akhlaqakum kama qasama baynakum arzaqakum Allah no sendi ikkuuji mon ɗin no sendini noon kadi arsikaaji mon Allah subhanahu wa ta'ala emo sendi arsike on wa inna allaha yuuti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah no okkora aduna mo yiɗi e mo yiɗa wala yuuti diina illa man yuhibbu o hokkata diina kan o hokka liimaano on jona mo yiɗi on tum keefeero heɓataano Imam Bukhari no yalti noon hadise ko adabul mufrad on hadise on ko asar tawi Allah arsiki jiyaaɗo liimaan o arsikiimo arsike dagiiɗo o arsikiimo yondinorgol ko Allah on hokkimo kon haray siyakuuji makko ɗin fof timmi haray alhaaliji makko aduna yanke ɗin e laasira yankooji ɗin fof de Imam Muslim no fiiri e hadise Amr ibnul As o winulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no may qad aflaha man aslama wa rudda kafafan wa gannahu llahu bima ataa wonulaaɗo maaki malaama on jebbilani Allah o gonɗini o arsita kadi ko yonatamo hala bewnatamo o arsita ko tawata wonanayi mo yondinaare tawa o yondinoto e hoore ɗum o wuurida e ɗum e hoore yondinaare Allah on hokkimo ko yondintamo o yondinori ko Allah hokkoymo ko yeru ko Allah okkolma o yondinor ɗum anndi ko ɗum o yeɗuma sa faale ɓuri ko Allah yeɗumako sa faalama ɓuri ko Allah yeɗuma kon feere o ala hewtay ko yimɓe ɓen haray a wallini hakkoore yondinor ko Allah hokkuma kon kono sa faalama ɓuri ko Allah hokkuma kon tum feere o ala hewtay ko yimɓe ɓen a miskino jogiiɗo taabum ɗum 100 000 fat waler makko on ko 100 000 fat taabum junngo fa njulaaji ɗaynidi njula tamat taabum ko 100 000 fat sa inni ɗo feere o ala be wuura gurdan jogiiɗo continue addayɗo continue feere o ala a wujjayɗo yimɓe ɓen ko par ce que a feƴƴi a waɗi hoore makka Allah waɗama ɗon jokkuɗon Allah ɓeydirante ɗon goppum waɗane balke muɗum ha ñande go an kadi hewta kamo continue ɗon fewti no kala kooɗoya ɗon kadi ha hewtoya kamo continue ɗiɗi ɓuuri naɓirano ha mukoyo Allah no jarri goo kadi o mo sumiɗa hewtugol gilaaji min joni ñande goo affaire on waylitoyo taa ko kanko suni hewtugol kama alhamdulillah suni hewtugol heɓugol continue sifa makko janngo goo an harayɗa mari continue sappo kanko continue makko on ɗuyɗi noke joni o heɓata feccere continue ɗum fof ko golle Allah ko golle Allah subhanahu wa taala ɓay noon ko kanko anndi ko wirni an annda ko wirni ida faala malal yondinor ko Allah mo hokkuma kon ko ɗum nulaaɗo nayi sallallahu alayhi wa sallam hayno jeya e batteji gonɗingol ɓeeɗo inde wiyeteende razak a annda e wonde almutafarridu birrizqi huwa Allah weddon ɗo felɗinori arsiki on ko Allah kanko tum
nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam heewima kugol la mani alima aatayta wala muuti lima manata hay ɗum ɗoɗe no watta ka zicruji batte julde deyɗa juulata juuli a gayni no jeeya e zicruji ko watte kon wiugol la mani alima aatayta Allah sakkotoɓe gokkuɗa kon ala wala muuti lima manata okkorowo kadi ko sakkiɗa kon ala mo ɗawɗa okkorowo mo ala mo okkorɗa kadi ɗawowo mo ala ɗum no watta e zicruji julde nde ɗiɗi on ɓe ɗimɗe ɗen an yuallika rajaahu billahi wahda ƴetti jorto ma on fawa e Allah tu si tawi Allah holtiranima sabab e sababuji arsike yettamo kanko Allah naɓira ko arsiku ma kon ka naɓirte ɗon fellitora e muɗum no wiiri noon toroɗa Allah bari barkiɗingo hen ɗum ko daɗugol aduna daɗa lahara sa heɓi aduna daɗa lahira haray barki ala sa heɓi aduna a heɓali ka lahira haray barki ala amma sa heɓi ka aduna a daɗi ka lahira haray barki hen ɗum wiyete barki si tawi anda kadi wonde oɗo mo Allah jonni sabu jonnugol ma ngol ñande o wiiji ka wonki makko wonde ar kanko ma arsukude o tagi Allah tokkirante nokkugoo ka o anda a anda no kasa haɗatoode ka o tokkiri ɗon no kelɗi ɓuri ka o konnoɗo ñande wiijiɗa an ñande tagiɗa dépense oɗon o ñamata ara ya miiji ke fenaɗo si on kadi miiji ke awa an sa taƴi dépense makko on kanko o ñamata haray kan kadi o miiji ke miiji mo yowake Allah no gasa taƴa dépense makko on tun Allah tokkirana mo nokkugoo ka ɓuri wonde ka ɓuri moƴƴude kamana haray ko ɗum waɗi haray dimɗe no woodi goɗɗingol inde Allah wiyete nder Razzaq majjiri haray kadi no jeeya e yimɓe ɗen hooti ƴetta miijo muɗum on o fawa Allah subhanahu wa ta'ala hara o sohlinaali wonki man fokin ko Allah fawtanimo kon Allah wini mo fawtanima arsike koye ɗum maakotoɗa sama ko fi ko Allah fawtanima kon sona ɗum haray a holliya a hoola wonde Allah no fawtanima fa inna rizqa wal ajala karinan arsuke on e la janngal ɗiɗo ɗiɗi no jokkodiri no yaadi ko fiwtaare hay hunde addata ɗum fanni la janngal no lutti anndu arsuke on kadi no lutti ñande la janngal lanndi o arsuke on kadi lanndi yaade lutti ko ɗum waɗi imamu Safay no heewno maakugol julɗo yo suno si aljanna laawike mo amma geɓal ka aduna ɗo si laawike mo o taw suno fi imam Safay heewi ko ma kayno no jeeya e konnguɗi makko ko ma kayno mi yowiti e Allah arsukoɗo lan on tagilmi mi yananama wonde feere o ala on on ko arsukayɗo lan o wi'a tawakkaltu fi rizqi ala llahi khaliqi wa aytantu anna allaha la fakkaraji haray no jeeya e ɗen ɗon dimɗe kasratu rizqi la tadullu ala mahabbatillah ɗuuɗireede arsike ɗum ɗon tindina wonde Allah no yiɗi woodi ko tinninta Allah no yiɗi woodi ko so fellitike e arsike makko on yettugol Allah e fellitugol ko arsika kono ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yayi ɗum ɗo woni maande yiggol Allah Allah no daali nokkugo wa qaalu nahnu aktharu amwalan wa awladan wa ma nahnu bi mu'azzabin tawi koye yettuɓe ɓen o fewtini ɗum ɓenni ko menen ɓuri marde jawle ko menen ɓuri marde ɓiɓɓe menen men lettoyta ko few tawi ɗum Allah no fennide ɗum o wi nokkugo ka fennugol ɓe ayahsabuna annama numittuhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil hayrati bal la yashkurun ɓe sikku ko ko men woni jonnude ɓe ɗo nemani jawdi e ɓiɓɓe wonde ko ko moƴƴereji yimɓe woni ɓe yakkinande ɓe annda ko ɓe nangirini haray arsike waɗaɗo barki no heɓora ɗoftagol Allah si Allah arsukima ko jonnete tum si tawi no beesa jamɗiɗi heɓa si tawi no beesa jattuki heɓa si tawi no beesa wujjuki heɓa si tawi no beesa kansuki heɓa ko Allah arsukuma kono heɓay goɗɗo e kala mo goɓɓe ñande goo goɗɗo gollani mo haw gayni ko miiji wonde o jonnayi o wuuɗi ƴew hata bakkaji o hokkay mum nandirdi makko ni bon on mo miijino jonnugol o yahi o wujji mo yeru ɗinɗi o miijino o hokkay mum
hoya yo kalkilo tawa wukkimo yewti yo miijinoɗi gon hoya ala ko miiji oyni daariji Allah malkiti goɗɗo ɗo yo henndo ko dagi ɗon tawi koko haaldi kon o ƴetta neɗɗen ko yewto e Allah o yonndi noon rabbana waffiqna lima tuhibbu wa tarda rabbana inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika rabbana qannina bima razaqtana allahumma waffi lana fi arzaqina اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما آتيتنا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ويا واسع الرحمة ارحمنا ويا واسع الرزق ارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا وفقنا لما تحب وترضى اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأن بدأ فيه بنفسه وسمى بملائكته وكلف بالمؤمنين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صلاتنا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يهدي الله لهم لا والكسل كلا والبي والإبانتل